Sibire kurungi twakutangirira eshaha neza Agacencwire ebiro byo kwezi byo 2025 kwezi no ku 11 omwaka ne 2025 Serena Nuwamanya ne Sunday Brian nito turabenti kutwara mu Gacencwire agutwatebekanisa omwebazyogo twaza kwakira mtu y'amakuru kuturagaruce twije n'amakuru ombwejwire. Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa Basiga Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mukaga na mukaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduka gona mu ihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigiyonga na mu Burungi netambula bulungi neba kali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Gacencwire kireki State House Anti-Corruption Unit nechondoza miliyoni kaga za sako y'abashubuza bambarira Central Market etizakozesebwe. The report vanished in thin air. We have never looked. Nobody has ever looked at that report. President Museveni yasiba mu district ya Rukiga na Kabare okusherura obushagici. Yamwe kumwa kubahabura aba flag bearers mukumira zo mu parliament. Ekimugurushi yaba natushaba muhurira kubagandira. Kwetebekanisiza okutayaya kwa President Museveni muri Rukunjiri na Kanungu kuriyoni kugenda mu meisho. Abantu mwene muri mu Uganda muri Rukunjiri muri Kigezi mwene ni Mashaba mwe birabiri na mukaga Shahina mwe mwakiri mu Kishayiro Rukunjiri. Amakuru ombwejwire State House Anti-Corruption Unit erizoba yataha omunshonga z'abashubuzi abakatara kambara Central Market okuchondoza okumiliyoni nkaga zabuzibweho okurwa musako y'abashubuzi. Aba bajyangu nibaza kukora biragiro kandi buri muntu wakoresize sente omuhenda biragiro naza kuzigariraho. Samuel Sebukari or Principal Legal State House and Corruption Unit yavuga n'abashubuzi bambara Central Market n'ekigenderwa cyo kushobora enshonga ya sente zikwika miliyoni nkaga as President Museveni atira omusako egi bitu zikaryangatanisiibwa. Tukabone baro eri kutweta hanuya kandi twijire kuterezemu ekintu kye sente zanyu. Hauko success ataka batiraho esente nyingi. Esente zayo nakubaha ari nakutumanze turebe zazi mizi y'abayire zikaza he. Mwachenga. So mwamuri kugamba ngo nyine za Ron esente zanyu president tarazi omuntu umwe. Arazita mu organization eri association yanyu. So ncho kureba ngo turikutereza association kugira ngo be eri able ku receiving esente zanyu. Mr. Ase Abirebe wrote to where he wrote requesting for an auditor to come and intervene in the matters of Mbarara Central Market. The man came and did his work. After the report vanished in thin air, we have never looked. Nobody has ever looked at that report. Now what chairperson kugira ngo report ya auditor wakozire ebitabo kurebe sente uzaje toka bwina gona copy. Gine copy ndasa kujikusijira. Very good. Abashubuzi bashaba ko abaho kuchondoza nshonga y'amashanyarazi agatwire gariye kizibo mu kataraka. The issue of electricity, it has not started with our Madam Division Town Clerk. The issue of electricity has been here. Numunchiza nshonga y'amashanyarazi yatubere nshonga y'amashanyarazi. God has blessed me okuzamba televisions gona namba radio gona. Aho kuzabona enamba ya katari twara onerege namba yachi ya mashanyarazi. Biko byetuli mu process byetukola ko bitande ko star nga masanyarazi. Zirayo ku masanyarazi. Amasanyarazi government yo wakati Ministry of Local Government egenda kutuwa meters.
abandi bashaba President Museveni nkwari jambara abuganeho abashubuzi bamugambire bizu byabo hadika mbara twirerereze twamawi kabane ba parliament kine kiyasha kirashubuza abashubuza biriho shanga lituzo omuzalonzi omukafuna nyoni yomwe mukazo wa Madam Sare nafunayo nayigarika twashashura miliyoni 3 twamwiha omukome akaize yezena abandi balobeshereki abamwagabi abakansamwagabira kataraka tubantu bantu hariho bakanta tubanya babuzire na hati tibati barebekwa niho turi kutandikira nabo mpaho tubasorting mwigure bank account chairperson andika petition uri kushabe sente ezira rijangusaza kuyama association yanyu icyo forwarding mubone sente musutabe mu meeting murebe mwabona mutambare mu misho ebindi bintu kamba sigire local leadership ndi Anita Tukunda webare Anita Atkunda tugumiza mu namakuru. President Museveni yasiciro cya kabiri ari kusherura akaruru omucange cya Kigezi kandi rizoba yasiba na sherura akaruru mu district ya Kabare hamwe na Rukiga kandi yabashaba okubasa kozo businjo buruho okurwanisa obworo omumakagabo ebi yabigambira abantu nyamwinji kandi abahagizi be ahace cya Kigezi High School ekiri kushango mu Northern Division omu Kabare Municipality. Omu district ya Rukiga gabagari amashemerwa kandi abahagizi ba President Museveni yababugana cyayi cyarwa mucucu abebembezi bamusima bwabinje byabakorire ebirimo kushomesa ba Rukiga okuhinga bitoke emondi omwani hamwe nebindi ebirabo bibyo byahita wa muzeyi wetu President bamwereze stamp hapo bibiri kugira ngo kumaranywa nkombe mwebare abantu barusika mwamuhereza n'ingabo n'icumu wabare muzeyi Owabiro Prime Minister wa Uganda Dr. Hakana Rugunda nawe yabari amukorogu kandi yashaba ba Rukiga okagera President Museveni ari kugira ngo murembegwe nubwo gonka abana barufa bari bato gucendira nshonga bw'encyurukigo muhendo gw'abantu bweyongire ninyenda kwebaza President again aboka program ze ezalesire ekyo kureberaho aha byamagara atumire life expectancy y'abanyayuganda yayeyongera tukakwata government abanyayuganda life expectancy eri emyaka 83 ahunda gambira life expectancy y'abantu ba Uganda n'emyaka 68 ekine cyo kuterera omungaro ekino kitundu kitambula bulungi mu byobulimi era kakatugasemu okulima omwani n'ebintu ebirala ebitujja kutusobozesa okuba nga bituleetera entasa y'abantu okuba nti egenda waggulu waki waliwo obuntu obutukyayetaaga kukola naye ate tusuubira mu myaka 5 eno gavumenti yesobola yeka okuba nti ebitutuusaako. Anita Annette Among orusipiika wa paramenti yashaba abantu okagera bakwasira ebendera za NRM okugira ngo kibe kirungi barukora hamwe kandi bakwatanisa ikirungi ayiguru twaba twineho emanzi ya NRM kandi n'ahasa akakikire kandi icyo ndimwe murakikore. The campaign is going to be managed by you. We shall come back and ask you what percentage have you got. I want to request our members who stood for primaries, even if you lost, campaign for President Museveni. President Museveni.
thank you so much for bringing a visionary that is Mwekumwa kuba habura aba flag bearers ngukumira zo parliament ekimugurushi abana chama muri yakogandira abo kuba njya murarebere abasirikare baitu natwe bashyiraru majuge binyatsi abasirikare baitu abo abasirikare batakedi maga ngo abo ko tubene majuga gorofa Aboka Nuwamanya embera yensi yabo tuko kutacenye nabo Uganda kutacenye nyoko mpebyo kuriya wotabini kutamu ubuno gambera nyoko President Museveni yajumira abantu bakigezi abarukora madini okuyaho yabashabo kwatansa okufa ntunguka ari kugira ngo waza kureba boro no bakufagedi n'inganda Uganda ino singe abayenare mu umurimo gwe yakozere kandi mu mugihagira icya kabiri umuganda wa kabiri n'entunguka kuno ya kabare mukamtene amashanyarazi agajinja amashanyarazi gakabanda kwa kasese bakanu kwa kasese enare mu bwisha kabare tukatwine kadamu kake nubaketa maziba hati amashanyarazi twaganyura garaga kasese gaza bushenyi gaza rukungiri gaza ntungamo gaza kabare gaza kisoro gashika kuno ya wamchuchu na handon yabashaba ngo naba barukuronda bebembezi bafe munonga abantu barukubayamba atukweremba remba no kurya kakurya no mpora ngo takahezaho ukurya mpora ngo takahezaho kumanya abagana bahita no kekereza muri tumenya kekereza konka abantu mu kutohereza tubakumanya ibyishaka nibo kwata bingi kwateki kwata kiriya emishara mujwa abashomesa babiri bedimire ebiribwire tukongera abashomesa ba science umushara abo kubantu betenga munonga ezinguto amashanyarazi agriculture mu kugamba abona ba science tubetenga munonga hati kandi bagenda nibaza Rwanda nibaza gukora handi abo ko batwara sente twakona ndihanga rutunguke banza baba science akwente tubetenga hati tutwine sente zo kushashara bashomesa bonaje atugeresta Museveni yashaba abanyakabaro ko sitaka ryabo okutama amakorero kandi yabashaba kureka kucanyagura amataka gabo abo kubitaka turiyo kutura mucyonko ihiro kwiya montasya nabajyanto mugando wa kabiri nentunguka nabagandire muto amezi n'ibindi kandi ntakarira ntunguka yenda ko abazabara kiga ugaraho ifundo cyanyu mwabari munonga ifundo cyanyu ukorwa muhanga ukana kijaho mubere kukigariraho ati naza kuboneka umugashobora mu kishara
nza kutandika project y'amani akishareki akifunjeki. President yajanga abantu bengi babemba mushabangu abaheste biti yabajangwe chukuru no kutunga entasiyo makagabo bakarwanisa ubworo kandi yabashaba no gukora isenkora yafo ekamodo izo bari nyencha kare President Museveni aja kushera Karungu district ya Kanungu hamwe na Rukungiri ndi Anita Tukunda na Nelson Nahimbisibwe. Bare abanyamakuru betu aruko rapid yo mwihanga bonnet choncho kashisha yashaba abanyisinjiro kusima government ya NRM abwe birungi ebyebahire ngurero ebindi nibyisha kongerwaho ebyabigamba obyabanauganaho abaganyibe PDM district isinjiro obwo harukubura y'ebiro bibiri President Yoweri Kaguta Museveni okuzafata isinjiro district bonnet choncho kashija mutunji oriyo mushuganisa wa PDM mwihanga ryona yabuganaho bamwe abatungere sente za parish development model district isinjiro kandogu yabashabo kusima President Museveni abirunje byabahire staka gambere byinshi bantu bizana kushigamba muri nyakore mbajya protect the gains nabitunji tubanze tkume sime Ruhanga sime President Museveni sime NRM sime bebembezi bitu ahabwe bituyineho nebitunjire twe musime mutero mungaro niragirangu hamurunda tabura kamugo nabasa kuza mwaka tokoskache konke tinjire birunje bantu baruhanga kandi we assistant RDC wisinjiro mukama kanduho yasima government byekozire nuko kongera karabura abo bona barukura parish development model muri isinjiro district okujero buringaniza nimbashaba abatifu na PDM sako ya persons laka chikokani ruyari tinkwenda garaka kukoma abantu nko kutwabe kukoma aba babire by'imbere kanaka kamubiriza butwa kwatsire kabuyanda sub county na ko mundinzi bangu mukora guidelines aho kemyeto 30 kwe kutunga miliyoni 3 abakazi batunga miliyoni 3 abashisha kanje batunga miliyoni 2 abagurusu batunga 10 zabo n'abarema batunga 10 miliyoni 10 zikabaho burureba ngo zibaza ikomba twa nabanyuma boni kashija yabwa nabibemeza district isinjiro bona umurukiko rwo kutebenkanisa zo kwakira President Museveni urukuza kwizisinjiro rwa kanebera 2011 2016 no kwinegeza PDM ijambo barayisinga abantu na mnonga kusiaba batungire sente za PDM kusima President Museveni hawe byakuri no kumanya PDM ahachaya haterarwe henda gambirweho ngwe no mu report yitukakitamu tukakitereza je kandi mbere niyenda obwiro bunama no office ya PDM mkwanda nsanyimwe ababebezi bona kushaba no kujya hospital yitu yaturagana hospital yitu yarwe kubo kujya ngwebe district hospital erga health center for ebeho na nengo yitu yabukanga egeri kutandikira rumayino 20 okushika ntanta muki kandi ntebenkanisa zo kwakira President Museveni rwa kana abebembezi ba district bagambo kubetebenkanise Evans Taremwa ahabwa TV West Evans Taremwa twaza kumuraho tugaruke n'ishweka ecya kabiri. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazira Red Tonic, you will put high red moments. And with Kazira Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazira Red Tonic and Kazira Power Tonic, the natural organic products. Kazira Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazira Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel ereza bamuremba murimba City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineana chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro
ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi ekyokunywa nikijaniraho. Hey, manya bino buraro burungi bw'omurembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara y'omurembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire oruguto rwatora Katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel kunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Kurko bujuneke tupataka no gamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfumes zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enungi abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamarugo kubanza rumu namba ya kana no tumushanju 82 emushanju mukaga note na no tumushanju note emwe emushanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuleta chitamo cha Benko Fermented Beverage 2025 ekitukuiza kwata sinehiguru okumbere bishatu ebiri 12 2015 chenjo jo mu chai 15 byokwezi 11 chenge ko mu chai 15 byokwezi 11 ubende mu chai utaferwe beshongozi bebemberwe David Rutalo MCs DJs ukamune kubijano kandi notunjira echupa ya Benko ni drink utaferwe kwangura ibihembo nka solar panels ebitereje bya Christmas amasimu t-shirts engofira Benko ni drink ente aprons ekiteramo cha Benko ni fermented beverage 2025. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantaro kunuka kana na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumenta kumuraje izo bayona Agacencwire na Fresh Up nibukereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kushakomba nti otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets na maduka gakuri hihi okwetorora ihangariona Agacencwire na Fresh Up nigomba zigonka ogwo kurinda mino gitu. Manager wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atuna bana bayege byoma tukuze shankibiri bantu bareka tugomuzana tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju kizangu okusharake ni shamushanju nizeze nyine iyo ni sharakeki tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ngende magodoka oyine mbogo kana bamurundi ayibambene kolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje amashabiko no kujumbura ariko Kids Festival and Family Day 2025 ebirabi na mukaga byo ku 12 omwaka ogu ariko go Country Hotel and Culture Center letonga nashabere kwa mizola egize ebira bachamora nka bouncing castles okuvuga ngamia okuzihamizi face paint nempakazo kuzina nemishono y'ebyenjwa otebigo za baruni nabashongozi nyamwinji barimu Fresh Kid Wakiso Dance Kids DJ Ikra kuonya tonto omuziki gunda reka bibinji tuzina futa kafido kwinga mtwala gumu okutamu sinje mutwala gumu abaze no kutahira mushi tandika na shayina zakasheshe okusashaye 12 zo mwazo ijoye muri kira nohire omuringo gwigongu amashemeregwa eka hamwe n'ebiro bikuru byona omwanya gumwe ebirakiraho tera no tumushaje mukaga tumushaje ni 28 igongo Kids Festival and Family Day ahi muri kamwenyu kinumwe Christmas Day bunyaruguru
development sako yakuretera ishiterekenya murungi ahiburiwa mwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kuruga kibanzo ku 10 kutabiro na bishatu byo ku 12 1025 odeyireyo rero kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangura wasaving imitwara 5 nemigabe imitwara 5 notungo mugisha go kwangura wasaving imitwara 5 nemigabe imitwara 5 notungo mugisha go kwangura nkoko shukari omuceri emigazi nebi nibaharonza boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebi nibashangwa nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch shambra chitakwenda ibanda kagongo kasese katungu ebiro bikuru ebi shemerwa n'abanyamukago muri kubagana cyo kunywa cya Red Star Wine. Red Star Wine ni abukuru wawe ibona bana bawe iwoneka yawe hakihuro. Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa ba Stilgard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera no tumusanzu musanzu ibiri mukaga na mukaga no atano. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menji n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngo mihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona bwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Kenyonyi omudubai emero mugaba customer service airport security aviation stewardess check-in agents, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamero moyona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Okumaka b'nkumi Christmas reke kugendekereje wowe no rukubikana ruhira mbere ya musago reba sako yagaruka yabiruka mwena ba customers bayo mwene yabareta kibayeta Christmas bonanza aho kubika mitwari 10 okuruga hato kumara biro bikuru byona ukatungira cyaba rwikuga ari mukamasimu eba isabuni nebindi birabonye mwinji icyo bakora kwena ngo bashameze mwena ubwatari yakamataji gona ya ruhira main branch Nyakitunda Ngarama Kashumba Kabuyanda Mbara na Kibali tungamo ubwinji bwa sente zabika kugana twari kumwe kugarura higuru niho bango gacira batora tunje kandi sente nizumazi byazawe nkaburi ubundo buherezo bwo kwigura account na no kurya loan ucagendo mume ubanga cyuru kwa sente etoya kuri mucho wararoteka tekera byo kumbika je no bantu buy and see Uganda Limited abari kucangwa omurimba arasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga agarage street no bashanga makanising street akimbe cyaba sister hamwe nashungire na cyose house hamwe na hawe house yabo Bogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bineho tires nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga on typhoid Kenya na China mikaso sizes zona nebikabya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tires mpango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka wagoro mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata muzamu n'amakoro obwe izobe rya nyincakare president Yoweri Kaguta Museveni arabe natayira abarukunjiri na kanungu abantu okuronda obushagiki obwa hati abanyarukunjiri n'abakanungu bariyo nubetewe kanisa okubara kwakire n'ekika chamani RDC warukunjiri Bron Chikanshemeza nagira ngubereze kwetebe kanisa cyo kumara okureba ngo yakira mukuru wihanga ngo kandi bahereze no kunyeza ibyo kwerinda kandi twatungaho meeting yo kureba ngo
bekanisa kuturaza kumwakira ebintu byona birije NRM secretariat yamaze kutahamu okwija kusapotinga abo kutawaruta yayogwe kandi ni nkaba ku district twamazire preparation zona ibikwetaga byona tubine security iriho okureba ngo twatangirira president urukiko rwagendaje tuza kureba w'abantu twabasa kugira bo kwa leta especially abantu abakuru za kusindika roli zimotoka base zici bamumbatura bine bagamba rwa president Olivier Nchakare cyo kutahisa mukuru w'ihanga president Yoweri Kaguta Museveni siko kwaza kwereka maranga ebyakorire Uganda ebikureba buri omwe n'umukuru enkunguka obusinge butwine ninaba kito businge obusinge businge Uganda nangwa byona byarekere yatarebere n'abana burwa mu rubiye president Museveni munonga namani mingi kandi egi timu y'abagete yehireyo kuhereza amani president Museveni bakwatanise bona nka timu ya rukungiri behiriyo kushagika president Museveni na activity zone za mobilization ni supporting general Jim Kemanze yabe twire nabo yaha kandi umuntu twire nashagika nare munonga nico uri kubarebera bona behireyo basa kusundika namani mingi kintu nyinshi kare mukondo bizako bagwe namani mingi gatakarebekagaho President Museveni aje kubona indurta rw'umchange cya Kigezi Nchakare Mugandi bamuha abanyadini mu district ya Bushenyi bashabira abatura mu Bushenyi uko kutera karwo mu ihorere no businzi kandi no businge umugenzi w'ubona Yesu bizi neno wanagambe agambe byawe n'ibigendo biza boda boda kubatereka sinane jamabane bamwe ni kuba kuba wa mbere Yesu Kristo okunu watukume ukaburisho obiyago plan ya gati okutera ametika tsima mabani nawe ebibi mu huru ya MP w'abakazi ba Bushenyi Anet Katsima Mugisha yabira rumaro kurondo bushagiki omurunumba Katonya hamwe na Kibare ikwale vitu egahesenta ekakabunye senta fo turobinjira milioni netweka ogatu bayamaza kombekaho matene tubikuka kana bakubisha tujateka offices okurakura teo nitwobeka OPD nienda kubasa na nyumba mbaje tamba tukuza kuzamo yetamba tukuza kutunga district hospital district ya Bushenyi abakazi bana barukayana rente byo myishingiro kazi Anet Katsima Mugisha obesere mugore Viana Kemugisha barukweta Nyamnyonyi Caroline Tumwebaze hamwe na Musimenta Gweni kandi amamingi gari hagati ya Anet Katsima Mugisha hamwe na Nyamnyonyi gasha kwa Dana basibiye hamwe na Ben Muhozi tukomezamo n'amakuru Mugisha muntu okwatire kigombe cha Ante Bendera yobwa president yaraganza abantu bagisu kwarukuza kubarwanira na mnonga ahanshonga zo kwebwa kwa mataka kandi yaheza yaza omure buramburi aboko bamwacira n'amashemerwa menji munonga General Chamundi yasiyobora ubushato cyanga cya bugisu arukoronda karuruko bwa presidenti Erizoba wiyabana bwanaho n'abatura ku rwom district ya Buramburi bamureko kwetuza ubuco kutenguka kwitaka kiriyo nce baraza batabyami ngukanda na bamwe baferirwa amagaragabo rero yagaraba kugwa bagenda ne basoma ne bategera wa awariyo bunafu muki musosi awasobora gukora ki okube
okumenyeka ne bakitegeera obulungi osanga baliko obunafu bw'ekika ekikwanga liko ebyumekebera ebikola kyekebera n'okikolako nga bukyali abantu ne bavaamu ne balaba we basobola okukola ki okubateeka. General Muchamuntu area town council ya Muyembo mu district ya Buramburi kandi abatura bamureko kubina obusasu bwingi ahabwo kureba ngo abanyabuzare hamwe n'abana babo bahwerira mu itaka erukutebuka bwa bwashesha. Renga na fenge ngo bakose webintu bikaringe parishi batambese kurire fenge parishi bakose badikametse bandu byafa baho ibatsingafu ariyo kuri kutamba buye kuri imana bulaita kalenga wese muri fashiri unyawabi tubateeka abantu nobavako kubanga erije babadde balima naye obulamu bwabwe bwanga buli mu kabi tobalekerera ate oteeka okwanyonyola ekiriwo oba ojjayo eri waggulu nga tekuliko solution endala nga nobateeka abantu abalala naye noolaba nti waliko program zemuteekako oba osobola okutandikira ebintu ebyokwekulaakulanya. Ensonga y'obworo mukyanga eki naye abatura bakigambaho. Ndiaga hubezi kudini ndazi. Yesu mkani hama ukani habia babige huna hulima. Papa hulima kama isikisa kira. Ba chesi kuvamaho babana ukomba usomese. General Muchamuntu yakuntamu ya Muyembe yahikomurika yunga habakazi bamwereko kuba kubonabona cyahika habyamagara n'imyeto ubutagira mirimo. Tujja kubanga tutuuse miliyoni 10 kanabayo tetuna ddagala nga tukyali miliyoni 7 okusoma kunafu emmere abantu bakyayalira nga tukyali miliyoni 7 ate bwe tuluka miliyoni 10 nga tutuzimbye muzingi okunasobozesa kubanga abantu abangi ngaabo okufuna ebyokulya okufuna amasomero we basomera ate nga amasomero gaki nga standard okusoma nga standard za waggulu. General Muntu yargo mu district ya Buramburi yazo mu district ya Silonko aho yakorera mu town council ya Silonko. Tukirize ekyo wateekwa okubaawo ekisooka omukulembeze ow'amazima omukulembeze omwesimbu omukulembeze akkiriza ate ng'akola ebintu mugerufu. Tugumizamu n'amakuru abahagizi ba NRM mu district ya Ntungamo basiba okwetebeekanisaza okwakira President Museveni okukwica kushaba akaruru. President naija kusiba omu district ya Ntungamo aharwa kana orwesandeji ebirabi na mushanju ebyokwezi kumwe omwaka ogwo harikuronda obushagike. Akasheshekerizoba enkunzi za NRM mu district ya Ntungamo bakira okweyerera ku zimwe na zimwe ubwo bakuboneza President Museveni arabe yabanaza kuronda karuru aba batanze mu kanso ya Nyamukana okweyerera hamwe n'okutoro uburofa bwona kandi aba babana basiga babamba n'ibishani bya President Museveni otira no kwigura office za NRM. Abandi enkunzi za NRM nabo basiba mu kwegezamu obwo barikwemurikira abantu okwetorora etawuni ya Rubare obwo bebembiro batwa Kandare orukuru kurondera President Museveni akaruru. akaruga President mu Ntungamo bari no bakaronda kandi karu kandi iki kibina kitandikira hati bahise imyaka 3 bashomesa abanyarwanda kandi bakwataranaho turiyo twekora mu murumo abo kwa government tweteka tereza sente kugira ngo kuze mu barisi bonkito twire twekora mu murumo kurondera President Museveni akaru ahabesho President Museveni naza kutunga mama naza kutunga uko no kugisha ukutanga yatire nk'abanyantungamo. Rwakandare yigura office z'ekibina cy'abagizi ba NRM ecamuze yitova kumenyi hamwe no kutongoza kutandika kurondera President Museveni akaruru.
nambwe twayitebekansaje RDC yatuyambaho yatureza guidelines turatwaze kandi turede kugira ngo ebirabira na mushanje ihanga rigona neza kureba amana gantunga patrio ntubamba ebisane by'aba bearers areba side nyine rwachimari side nyine president Museveni tweteka tekere babamanya niyo eta uneri kuza kuba tungamo ahaputandikira twagikora sibiremo tukora burundu bwansi tweteguye kwakira president Museveni twatandukana tubambe bisani twenda kuyonze town egi yona kugira ngo rwakorwa kana president Museveni yaza kwiza town yitebe nerebe kaje protecting against z'abasekere z'amasakse z'andachiments. President Museveni arwakana rwe sandeje birabira mushanju naza kusiba mu district ya Ntungamo hamwe n'isingiro okuronda karuru gasha kwa Elias Rutugusa. Webare Elias Rutugusa twazagaruka tumuriho tugaruka. Ekitongole kya Uganda AIDS Commission okurwa mu office ya President kitiroho ruterane urw'akakoko karukoreta oburwire bwa serimu orwo mwaka ogu 2025 okwihanganirwa oruterane oru rwija kutandika 2026 okusya 2028 ebyokwezi okwi11 omwaka ogu ahambuga nkuru ezambara University of Science and Technology yagita abacondoza abanyabiragiro abakozi b'ebyamagara hamwe n'abebembezi b'ebyanga omukurwanisa akakoko karukoreta oburwire bwa serimu omujenyi mukuru ni Vice Chancellor wambara University of Science and Technology Professor Paul Nyachika Chibwika otafere kiganire eki ekyokeza akakoko karukoreta oburwire bwa serimu kandi neja kubaho kucebera serimu ahabwabsha okumanya bukiraho tutayira hatubanja nhas.usc.go.ug katuchkwere kibeho tuhendera akakoko karukoreta oburwire bwa serimu tutakahikire 2023. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurimi rw'ensi yona obwa decoration mega dance hamwe na dance z'ebikebindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room na 17 ahari Mbaguta Street omunimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanje mukaga hatano n'itano 9 ananina tina events nito twenko muri burenge rw'izoba abinohereza bw'umurembe Katochi yeri nobunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yeri nobunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yeri nachama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink imuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka myaka 18 otanywaho webare kutorana Rukiga Sacco Limited imyaka yona ko mulingo gumwe bwo kwebaza twakuretera promotion yo kwendera umwaka yetunjere roni kari miliyoni 100 umubiro bishatu byonka ahamagoba gacendezibweho twine ronizi kezo bushubuzi ubwinji no bulisa school fees amashomero amaramizo nebitongore bindi ezo kutungura mutindo gweka tanka zamizi boda ezabacyara nemenyeto muri branches nkamuhanga main branch Kamwezi Rwamucucu Kashamya Nyaruziba Sizi Kabare Rukunjiri hamwe na Rubanda urabasa kozese simu okubika kuyayo no kushora roni tera star 294 star 2 hash okuratira jire twine accounts z'abakuru hamwe n'iz'abato Greming betano no kwiyongera higuru usingure bihembo aho naho esimu noti 3 25 anani 2 5 na mwenda Usigwa badongo baka toli kundongozi nenge kano kando vera chabuda duri kino chigaji cha feche nyini kati ndi kati bude
bakororo ko cyunguka kwacha kanu Useka no bakaita bati paina ko shauda drink kakamurwa munanyas bojo mutodo bamubya bojo tugende turabeka kiga bangambye omubiri munafunafu kachigata ina manyi kachiga bangambye toli na manyi iye nine funo wamanyi utamira kusoda drink n'abawala nabo banywa obutamu ndi oweno yesije n'umuhezi wa mukuru w'ishomero rya Kitagata muri Shema muri Kitagata Town Council. So nimbaza kusiba abafresi Uganda abo kutuhereza amashanyarazi umwanya guturumu tugurumu amashanyarazi konka abafresi twabashikirire bateza amashanyarazi kandi ndagakora kurungi munonga mweniwe owasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tungasora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebikira hotela noti munana noti ashata mkaga hatana namushanju kaga nitano yabusha iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo maju ezo mu banka kamera ziri gukozesa sola kamera z'ahanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kurateza ekiruka cyawe kachaba kibwe okwenda ngomanya icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwahanyiji obwo kuteka mekintu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo rwetenga ahabwa security yawe neka yawe nari business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharabajurwa kizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ninga tera noti 3215 nkaga nina anana mwenda ninga noti 85 ananina ananemwe noti mushanje. An incredible 61 years. This is Ndeje SS, and our latest winner comes from here. What confirms that it was that day? It confirms that So Innocent is the only fully paid student at Ndeje. Full time. It is not Yachfere. This is true. And everyone knows that I'm a testimony of Momo Pay. So I encourage each one of you to urge your parents to use Momo Pay, to use everything. All the nyamos, all yes. the momos. Yes, all the momos. There you go. *165*80# hash. So try it today, and just like Innocent, you will ask all the momos, all the nyamos, all the pays, everything. We are what? I'm so thankful. Buri kiroto ni kitandika kiche cyaikarwa gati ni kitagisaba nywani ogwe ni shuku sako abehireyo okwikiriza ibigenerwa byawe kurabira omukubika twine accounts nka individual joint account group savings account institutional accounts wenda commercial school fees ezo buhinji no bulisa boda land title chapa ninga express omushahabiri na zonka amagoba agari kubashyira buri yomwe tayayira amataji gate head office Chishabya Shuku Town Council rwanya mukinya branch Kabgohe branch Nyihanga branch Bugamba branch Nyamukana branch Mbarara Arentare road na Nyakarama outreach Tira star bibiri kirana nina emwe ina emwe hash okozesa ohereza obwa mobile banking tira no tumushanje mukaga ananishatu 18 atano na mwenda olino mutwogoloma emimire giruma ebinywa amanyo obamusajja waliwo Kerama Plus ruwamanyi ku bulumi no kuyamba kombotezeruma asangibwa mu maduka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kerama Plus takirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olaba omusawo. kurugera kimwe mu kimugesha za Angola Uganda ahi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no gwegendesereza kandi rushonwa cy'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho kogo ahara Ankole Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirweje gunosere gwinaka hoho komutindo hasa gutebekanisa igweje kora biro metendere kire ukujya birungu
nyamurungi abahingi n'eminyeto nibahwerwa ankore kofi omunkora yo kutungura ebyaro nywa omwana omurungi gw'omutano ogwa ankore kofi ogutafuhirirwe n'emibasi ogukwamagara kandi ogwarakusya kiroto cyawe kuzimeki n'ekirungo kitu cy'obuhangwe cy'ekikere kwenda kumanya barukukeraho tera note 8 note ishatu note 5 ishatu Nurundo mwanya ahubwo aje buri kubwabwana umtindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza bulungi ubwo mtindo gwa higuru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoriyo muka twine restaurant mtindo kandi nitwara kofi y'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara yo mtindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo takaribaga parking day marira kandi rinze rweje hariho na wifi aho kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens zo mtindo The Arena Villas and Hotel no hurra nkoriyo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Share Makinke aruguto rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 noti 9 2 obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge ku motoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo lanchi eno erungi ya buli kimu lanchi bwebulamu okusinziira ku lanchi ez'enjawulo enkomerero ze tulina ku Global Paint ye lanchi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi wefunira nja Global kuharina yine kuli kumpi Global Paint a reliable product omanyi kitegeeza MTN mama okulisulira omwaka mulamba third term first term continue ne second term byonna twadde mukwata munusuyo kinyiza bagamba kisoboka and it's real obulango bubulira ku radio niga star 15 hash ojala bendagiriyo option 2 school pay kakatuko omulabyo omusigire kifaananyi kuba by now twandibadde on student student tasobola okubeerawo kwensonga mulwaddemukko banaye empulire sanyu ku MTN kinkoledde simanyi watabo nyiza kulaga ssanyu lyange naye nga I'm very happy. Twakwakirwa Allen Women's Wear Point amakakukugirira emishono hamwe no kuyiterezamu nitukuletera omushono gwa buri mukoro rero kitera ijo torano myenda yitu nkaso silk chiffon emyenda y'abagore ebitenje hamwe n'ebiteteyi by'omurembe twine na za bags ezokutenda na mukoro na bags ezikuyayo style yawe obubwijire nituguza wholesale hamwe na kamwe tushanje ahari Mbaguta Street ahashungine n'ecombeko ekya Hosma Ruma 2 tukunyuze Christmas egi ebirukucyaho tera note mushanje 58 16 kinananibe note 8 Allen's Women Wear Point. Your smartness is our concern. Namakuru ebyempapura z'ibyo byogese ebya King James Atwine oyesimbira hatine kibina kubasakaya ndente byobwa MP bwisinjiro no nebiceyongera kuguma ekindi kijaho bwanyuma y'abantu kongera kurugayo okwandikira ekitongore cya UNEB ahashonganizo zimwe Kugamba n'abanyamakuru buri bamwe sijyo kugamba ko yashomera ishomero rya Manji Memorial Academy kandi akabaho na head boy w'ishomereri nagera King James Atwine wa index number U 2003 kashari 506 eyakosa nguneye kandi ngo akahize kibina cya senior ya mukaga umwaka gw'2006 bamwesije ahandikire ekitongore kirukure buzo muyanga cya UNEB baruha ebiro mushanje byo ku 11/2025 arikucyabuka King James mushango gukwete cyatari James, I understand you are impersonating using my documents or one of the services beyond usual, but you are an impersonator. James, please. King James akesimba na Minister Bright Rwamaramu mukaruka NRM
mu konka karura karwamara kasinga no burure mtware 5,535 bit King James yayihandikisa kwesimbonka tine kibina akachiko karukure byo bururu kasharizemo kwesimba kwa King James bwa nyuma yo kwandikira bw'istongore cya intebe King James yitanye bishaneze kumukiriza kwesimba bwa member bwa parliament James tukashoma hamwe maji memorial kutwa amazire ebigezo ukabura tino warakurebire turasitabira mu examination room mwaka ki 2006 James ukabura. Now which documents are you using? Don't lie the public, please. bituwe King James yagambira abanyamakuru ngo ene papura bye kandi ahereze kwetera nduru ashitebe chikuru cha UNEB. Please, why don't they listen to me? If I have fake documents, they hand me over to police. Why are they being used? We are working on timelines. EC is about to print ballots. They are delaying me. They are not responding. The secretary of the ED says she has instructions not to receive any document from me. Manji mukama wayo bagudo limwe n'abamanya Limpu family, everyone knows Limpu. Ba Johnny lyomwe n'abamanya James okori omushono witu nyoka head boy ba Donna mureke kwesherekerera bantu mwe katuyambe aba bana bato James tukashoma hamwe uko kanga kushoma Ebira binamnano kwezo ku UNEB neza kugaraka kuvuga nemba jwezi King James hamwe n'abamutabarize kandi bamwesije nahaya kwa kuza kwihayo bw'inendijo amakuru agagasha kwa Susan Charsima. Bale Susan Charsima tuzagumiza muna makuru agebye msano timu ya Bushenyi Elite FC esinjire ishaka Runds FC na gorisha taribudi omupakeza Western Fufa Mini League 4th Division omuzano ogu guzanirwe achaye cha Mel Karolo Memorial Stadium omuri Bushenyi. Twebembiri bizuro ngabe sekenda fuweza twahindura umuplan tume twataking empira miringo konke kuza amuzani witu men sweka witu master ingashoba kumanyanga Michael ya jikosaje empira itu antu mutera most especially na substitutions twakora naba match day captain haba timu ishikaro inis ito mpira kwa twagenda kurunzi kuko abatwa abasabye timu Lingasi koryo bwa kocho byabatwire mukako mukishanye twifikamu of course timu zaba zibiri nayo kusinga kandi Webade amakuru agibye msano nugo twatwinire kandi bwahendera amakuru geta Agacencwire tukusima munonga yogomere nitwa ha TV West Serena Nuwamanya na ine Sunday Brian nabanda twakora nabo tuberezo kurara kurunje. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Bana Uganda mwena mwebale kusima bachogela Hub Products olwokufuga zendwadde z'ensusu zonna tunyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tulese
bipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yeshumbira mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kushaka mbantu otina kwetina aha kasente kache muno. Friends Uganda ekitongole ekirize okutuhereza amashanyarazi g'izuba beyireyo okwindura amagara gawe ariko yiseho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuli buli kyetengo kyawe kyona oyine embogoka n'aba mu rugi ayibambe n'enkolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje tina events bakuretera umuhereza bw'ururembo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebika ebindi byona akasente kachiko okumbereba ona mazima nkoreki mbeba zenta kamurebere TV West bishika mtakundi bakancho manyaba mwi hatsi embogo yetare sente ni bashashurachi